Allah Kur'an'da kasam içip aytkan, la uqsimu bihadal balad. Bul şahar menen kasam içip aytam degen ıyık şaharga kelip oturabız hurmatly tuğan. Көрүп атасыздар, бул жерге Ибрахим алейхиссалам дуа кылган. Ya Allah, bul жерде тып-тынч шаар кылган, türlü meme жемиштер менен элини ырыскылантырып койгон dedi da. Дуа кабыл болду. Караң, мына курмадан башка эч нерсе өспөйт. Бирок түр менен мeme жемишти жей аласыз да. Allah Subhanahu Taala ушундай тарыхый жерге алып келди, жөнөкөй жерге эмес, тарыхый жерге алып келди. Ошондуктан урматтуу агалар, урматтуу ажапалар, биз убакытыбызды текке кетирбейли. Мен кайсы жерге барганда эң аксакалдан сураймын. 85ке, 75ке кирген аксакалдан. Эң аксакал сизби? Мен. Канчага 75ке? Кечеле жаш балабы деңиз десе бардыгы ооба дейт да. Ооба кечеле жаш балада кантип мынтип эле 70ке чыга билинбейт дейт да. 70 жыл, 80 жыл жашаган адам кечеле жаш бала деп айтып атат да. Болгону 14 күнгө, 15 күнгө келдиңиз. Эртең Кыргызстанга барып не деп айтасыз? Не деп айтасыз? Кечеле бардым эле кайра келдим дейсизби? Же бүгүн эле барып кайра келдим дейсизби? Жана эле сөз жок экен да айткангачы. Неге? Өмүрүбүз ушунчалык кыска. Ошондуктан бул жер жөнөкөй жер эмес, ыйык жер. Пайгамбарыбыз айтты, ар бир окуган намазың 100 000 намазыңызга барабар да. Мындай жерде эч жерден таппайсыз урматтуу туган. Караңыз, я Алла. Тарыхый жер. Бардык пайгамбарлар жалгыз Аллага гана чакырып келген. Ошолордун бирөөсү Муса Каламулла, Алла Таала менен түзмө-түз сүйлөшкөн пайгамбар. Азыр бардыгыбыз иман келтирдик. Ла илаха иллалла Мухаммад Расулулла. Bir Allah'dan başka sığınığa tatıktı zat yok. Muhammed Allah'ın elçisi. Musa Aleyhisselam doğrunda La ilahe illallah Musa kelamullah. Bir Allah'dan başka sığınığa tatıktı zat yok. Musa Allah Teala men tüzmeti söyleşken peygamber de bir iman keltirişken. Oşal peygamber Yerusalim'de, azırgı İsrail'de eldi toptu alıp bayandı beri otat. Bola turgan nerseni aytып otat. Kıyamatga jakın, akırı kıyamatga jakın, çöldü, Mekkeliden Muhammed, Ahmet degen paygambar çıgat. Anın ümmetinin köpçülüğü beyişke kiret. Biroq oşonday adamdı özünün jakın tuğandары öldüröbüz dep çıgat. Musa Kalamullah, canı canavarlarga, jinlerge bardığına paygambar. Bayanını beri otat, canı kanatula bardığı uğu otat. Oşonda ne kılat? Musa paygambar sözünü ulantıp kele aytat. Oşonda kıyamatga jakın paygambar çıkkanda anı jakın tuğandары öldüröbüz dep çıgat. Dese kөгүчкөн dua kılıp atat. Ya Allah, oşonday paygambarыңды kutkarıp kalganга maga мүмкүнчүлүк bер. Men kutkarıp alsa menin urpaktarım kutkarıp kalsınçı deydi. Al kulum dedi. Al paygambar jaşınıp, kaçıp çıkıp, ünkürge jaşınat. Dese жылан дуа кылып атат. Ya Allah, oşonday paygambarыңды bir көрүп калганга мага мүмкүнчүлүк бер. Men көрбөсөм менин урпактарым көрүп калсын dedi. Al kulum. Musa Aleyhisselam ötkөндөн кийин Yerusalimden еврейлер көчүп келген бул жерге. Неге? Biz paygambarга кошулуп, Кыпты Фираундун урусунан өч алабыз. Paygambarga жардам беребиз дагы кайра Кыптыйлардан өч алабыз деп көчүп келишкен. Geldi Allah'ın hükmü, senin kalağın emez, Evrey'nin kalağı emez. Allah'ın hükmünden peygamber kimlerden çıkıp kaldı? Araplardan çıkıp kaldı da. Bolbay kaldı, Evrey'nin bardı artka ketti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uşul jerde 13 yıl mehnat kıldı. La ilahe illallah uşuğa gana. Nege? Hazır biz menen bardığız aylanatkan Kabanın içige müşrikler 360 buttu tıkıp algan bolçu. Oşonçanı kirgizip algan bolçu. Allah adaştırmasın. Allah kimdi adaştırgan bolsa, ani hiç kim tuğru jolga başlay albayt. Allah kimdi tuğru jolga başlap koygan bolsa, ani hiç kim adaştıra albayt hurmatly tuğan. Lat, Uzza, Manat, Sanam türü menen at koyup alganda özlörüçü. Siz menen bizden aldın dele, müşrikler dele Mekke'ge, Umraga, acıga kelgen. Biroq paygambarыбыз көрсөткөндөй, Allah hüküm bergendey emes, özü kaalagандай ibadat kılganda. Özü kaalagандай kılgan. Uşulle Kabanı bir keze жылаңач aylanıp kalışkan erkek ayal debey. Nege? Özünün kaalası oşol bolganda.
Siz menen biz şükürçülük kılaylı. Oşonça menet, ata-babalarыбыз kurbançı kılıp, iyilap, 6 aylap, at eşegi menen jö kelip biz üçün dua kıldı. Siz menen biz bugünkünü kodu menen oğluyadaylı. 6 saatte samolyottan tap etip düşüp kaldık da. Урматтуу тууган, ата-бабабыздын курбанчылыгы ушундай мүмкүнчүлүктү Алла берип атат. Шүгүрчүлүк кылың, мунун дагы жообу бар. Макул, башка жака кетпейин. Келди, пайгамбарыбыз мээнетти кылды, бирок өзүнүн жакын туугандары каршы чыкты да. Өлтүрөбүз деп чыкты да. Пайгамбардын башыга акча салды, 100 төө сайылды. Ким башын алып келсе 100 төө берилем деген. Мен деген батырлар айгырларына, найзаларын көтөрүп алып чыкты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам качып, Саур таусуна бардыңыздарбы? Ziyaretke barastar, oşan başıga çıkıp yaşındı. En akıldı, kafirlerden en akıldı, Peygamberimiz Abu Bakr Sıddık radıyallahu anh izini körüp keleytat. Mana жаңы iz uşul, tigiçi al başka eski iz. Allah'tan hükümü kelgen uçurda, Allah Teala en akıldı adamdı ahmaktın dengelige düşürüp, en ahmaktı akıldıdın derecesine çıkarıp koyuttu. Aralarda bir ahmagı var ele, o tölkö körgөнүгө гана ишене турганчы, иис биз жаңы эски кызыктырбай турган. Кууп келди, келсе эле көгүчкөн турат, көрүп туруп эле айтты. Эгер Мухаммед менен Абу Бакр мында киргенде үңкүргө көгүчкөн учуп кетет эле. Азы таппай калсак сени өлтүрөбүз деди да эң акылдуусугачы. Эң акылдууга дагы жан керек экен да. Туура айтасың, мен адаштым. Бияка киргенде көгүчкөн учуп кетет эле деди да. Peygamberimizi öldürüyoruz degen kafirler kөгүчкөндү кууруп жеп коюшу мүмкүн эле. Бирок ал көк көрөгөндөн душманга такап туруп алды, ошону көрүп эле душман атка кайтып кетти да. Ушунчалык деңгээлде жакын барган Абу Бакр Сыддык разыяллаху анху айтат: Аллахтын элчиси азыр бирөөсү эле эңкейип карай турган болсо бизди таап алат деди да. Пайгамбарыбыз не dedi? La tahzan innallaha ma'ana. Hiç kандай өкүнбө, Allah biz менен деп койду да. Ошонтон ахмак көгүчкөндү көрүп туруп айтты: "Мына учкан жок, азыр сени өлтүрөбүз." Дедилер: "Сен туппа туура айтасың, башка жака кеттик деген бойдон кетип калышты да." Өмүрүндө көгүчкөн арнап койду эле. Алла Таала ошол көгүчкөндүн урук тугун бардыгына кыяматка чейин ырыскысыны төгүп берип койду да. Көрүп атасызбы, көгүчкөндүн ырыскысын көрүп атасызбы кандай экен? Төгүп берип койду го, урматтуу тууган. Сиз менен биз имандуу мусулман инсан эң ашраф, шарафаттуу. Өмүрүңүздү пайгамбарыбызга, өмүрүңүзгө динге арнасаңыз, Алла Таала урук тугуп бардыгына ырыскыны төгүп бергенге даяр да. Биз өмүрүбүздү арнамагандыгы үчүн, биз көңүл бурбагандыгыбыз үчүн балдарыбыз, неберечелерибиз дүйнөнү басып кетти да. Бир балам Америкада, bir balam Rossiyada maqtanasın qoy. Nega ırıskısı çaçılıp ketkende hurmatlı tuğan. Dua kılın, Allah Taala uruq tuğan bardığın ırıskını tөгүп berip koysun da. Uşunday jerde jürösүzдөр hurmatlı tuğanlar. Oşondan Allah Kur'an-ı Kerim'de aytkan: "İnna awwala baytun udi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubarakan ve hudan lil alamin." Бүткүл аламга хидаят жана береке үчүн эң алгачкы курулган үй Мекке, урматтуу тууган. Буга чейин ырыскыбызга эле береке сурап келди. Алла ырыскыма береке бер, айлыктан айлыкка жетпей атат. Эптеп жетсе болду. Ошондон убакытыбызда береке жок, үй бүлөңдө береке жок, ден соолугуңда береке жок. Азыр сураса бардыгы бир жер оорукчанда, бирөөнүн тиши, бирөөнүн ичи, бирөөнүн путу, бирөөнүн көзү, бирөөнүн кулагы. Неге? Ден соолукта береке жок. Үй бүлөбүздө береке жок. Мурдагы аталарды карасаң, канча бир тууган? 11, 9, 10 да. Азыркыда карасаң 2, 3. Вакыт береке жок. Вакыт таң атты кечти, кече эле жума окуду, кайра эле жума болуп калды. Эми бардыгында береке болуш үчүн биз вакытыбызды текке кетирбестен не кылайлы? Көбүрөөк таваф кылайлы, көбүрөөк дуа кылайлы. Макулбу? Мына ушундай ыйык жерге Алла Таала алып келди. Андыктан караң, эми жылан дуа кылган ичиге киргене, үңкүрдү төгөрөгүнү тешип салганда жыланчы дуасы кабыл болгон. Бияққа қарап отырса, бияқтан қарайын, бияқты тешті, бияқ қарап, бияқты тешті. Пайғамбарымнан Абу Бакр разияллаху анху үңкір кірсе, үңкірдің бардығы тешікті. Абу Бакр разияллаху анху тешіктің бардығыны жауып шықты.
Пайғамбарға зиян жетіп қалбасын, Дуасы қабыл болғанда, бір тешікке жауа тұрған еш нәрсе жоқ та. Еш нәрсе қалбай қалды. Абу Бәкір Сыддық разияллаху анху пұты менен ошол жерде жапты да. Соған чоғымен, Пайғамбарымыз тізесіне башын қойып ұйықтады. Жылан көріш керек. Жауылып қалған. Bir ile жұмшақ пұт тұрады, келіп тіштегенге тура келді да. Тіштеді, орысынан көзден жаш кетті, пайғамбарымыздың бетіге түсті. Пайғамбарымыз оған, не oldu деді, Алла нетсе пұт кетті деді да. Жылан чақты де, тартты, көрді пайғамбарымызды. Бардық мұхаддистер, алымдар айтады, тешіктерді жапқан Абу Бәкір разияллаху анху күнәкер емес, анын бұтыны тіштеген жыландағы күнәкер емес. Неге? Екеуін тең сүйісі махаббаты пайғамбар үшін болып отады, урматтуу туған. Ошонтан сүйүүңүздү, бардығыз махаббатыңызды пайғамбарға арнап коелу. Анан урматтуу жамаат, мурда биз жаңы келгенибизде устаздарыбыз айтат эле, Меккеге келсеңер, Меккеден замзам алгыла, Мадинага барсаңар, Мадинадан ажва курма алгыла депчи. Азыр устаздарыбыз айтат, Меккеге барсаңар, ла илаха иллалла келмесин алгыла. Мадинага барсаңар, Мухаммад Расулуллахны алгыла дейт. Замзам курмачы Кыргызстанда упаковкасы менен сатылып атат. Ошақтан эле ал. Демек, ошону ушундай болгон болсо, билип коюң, ыйык жайнамаз эч жерде жок. Ыйык тесме деле жок, урматтуу туган. Ошонча керек болса, Бишкектен келгендер Дордойго заказ берип кой, оптумлап келип койсун. Оштон келгендер Кара Сууга айтып кой, оптумлап келип койсун. Бирок билип коюң, эч кандай той өткөрүш фарыз дагы эмес, важип дагы эмес. Бирок кайта жамаатымызга сурайт, дамыла качан кетебиз? 14 күндөн кийин. Ошо качан болот? Эсептеп көр да өзүң. Жок, аны кайсы күнү барабыз ошону айтып коюңчу. Неге? Ояка заказ бериш керек, мынанча нан жабыш керек, мынча кой союш керек. Айланып кетейин, неге антип өзүңдү кыйнайсың? Неге антип үй бүлөңдү кыйнайсың? Азыр Кыргызстанда көпчүлүгү келгенге даяр. Бирок келгендеги акчадан кеткендеги расход көп болот экен деп көпчүлүгү келбей атат.